Lugre ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing
tuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken dondonan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan, sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. ulian telat makan, Nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin pulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapin kain beli toyo. Kal jalanin pulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan onde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang mesesalan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mireng tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal onde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing idang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang mesesalan ulian nuwutin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mireng tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Oke nah, ajak lemon bangsat kim. Pak! Wah, kalau nggak ada ada lemah ya, Bro. Woi. Oh, ada gitar nih. Kalau nggak ada gitar dulu mak lu nih.
himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tersengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak lukuh pangkyang ngaur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biastun uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasayang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pak lukuh pangkyang ngaur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. 예, 기분 자기 utang. Ondeng di tengah ya, boleh ini caranya. Namanya tadi. Belum mati dia. Ah, bakal utang ini. Belum mati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih bukan pintu nih kengken sih bayar utang pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utangnya malu bayar. Ampura saja pak, yang berusaha yang becek dija mulahan sing sami dang pak. Ampura saja malu. Bahaya nang pak. Buang pak, buang. Mengengken utang kan pak. Buang pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engken pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayak ini urusan. Depan, kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani. Kayak ini urusan bang.
soplan apa tagih kal belian ulian susuk uling soplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging jani geri pulian keadaan jiwa dagang meronta besu dagangan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu kesebut lu nak ngekejang padu nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani geri pulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dagangan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil megai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakje ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan
Kone suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangre dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene untuk madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tan dino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka neraka dongos atmane mesiksa yen iraga corah di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan bu ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene untuk madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada ento masih subamadan neraka tan dino yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
Rasa kambang bati semetinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa unduk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Bagesonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurep simpat dirungu beliken raganadi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se maurep nyama brayane maka jangaleng takal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku pangima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramekawi Bagesonan beling ojo kamar adi kecaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurep simpat dirungu beliken raganadi di pesirapane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se
Hidayah Pramekawi. Man pidan mulai man udah kapah gati tepuk melalina kenyoman mulai to ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian ngepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian ngepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan
Mani meme mati tua mebekal batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 7. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kalduan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan. Lo kang nguang malu jani sabarin, likonen ngidangnya kapin, langkah pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, nyanyan jejah ila pasti kalduan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupatine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedur ngemi caya tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebayi sekalenis kale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebayi sekalenis kale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih tako nang di medis ye kena hepatitis tako nang di Bali ye kone amat bebayi sekalenis kale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos
selamane kal ngidang kebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan seton dene sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati sakit nilakara sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangtan sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi bias don sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.
Tang sisen rurunge ora hang rasa sungsot dia tine nyetel ye penyingakan adi dugas belinuturan rasa beli tu sing pantas yen masanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena naginya dingin lembu sanggup kalma palas adisa desik sigan sasa sirap ditangka beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine oh ya aja beli engsapkan janjine nyayangin nadi ngantos mati karena kentohang beli ya dia igodogan gadenan kena nagenyan dingin lemu maksa yang iba beli kau kena
nepuk mobil mewah di jalanan. Nake ngaden nengelah sing tain kuangan. Makane di restoran hidup sing ada beban, sing tawange kidat nih bemepudutan. Mulian ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan timekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Ulun padu kaya Kuai manam semahi Moga si domangku lak ke karya lang
Aksamo Tuno lan langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalpenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Buddha kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejatine tolik muda beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau selado lambat lah Mungkin suwe je kelawan batu Mengkiunang kita menadi jan panggul mandi Mengaran sang sangkul bukit Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Buddha kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujatine tolik muka beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejatine tolik muka beratene jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit